بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. musidɓe julɓe o hirama hirangol islam en hewti kadduɗal men nder ndiɗo ko galle Alhaji Ibrahima Bari hari waɗi balɗe en janggali min humpitali on ko honɗum haaɗi ko fatude heɓunoɗen ko bandiraɓe karama ko men Oustaz Abdoulaye Ba woni ko feƴƴini yo Allah on yurmeɓe o naɗa ɓe aljanna. aray ɓe senino Fuuta kamen to Timbo kamaɓɓe hiwrodirgol e musidal ngal ɓe hewti hanki sabu ɓe yiɗa yo dartuji men ɗin daro hara en jangali ɓe fowtaki fuɗɗitiɗen kadi hande haray musidɓe julɓe ɓen fuɗɗade dartuji men ɗin no wowiri noon e tenere nden en finoto dartuji nayyi dartu mo fuɗɗorte on ko fiɓu sunna on ka juso arano dartu ɗimmo on kadi wonten fiɓu sunna ka juso tammo dartu tammo on deftere aqidane irshadu ila sahil itiqad dartu nayaɓo on haray ko tafsirul qur'an on no wowiri noon ko on ɗon wonɗen e hombirde eɗen janngude suratul zumar. hara musidɓe julɓe ko toli men e darsuji ɗin. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. bismillah ustaz. bismillahi rahmani rahim. alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala nabina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahabatihi al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. عندي رقم الثاني الدعاء فيه. الدعاء وندن عندك في الجمعة وندن جنگ الجمعة وينبغي نهاني الاجتهاد تنكو في الدعاء عند آخر الساعة كساعة سكتور لير من يوم الجمعة إما رجال الجمعة. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أوي قال قلت مني يا رسول الله قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا بين رجل ببي إنا من لنجد بالتون في كتاب الله كدفر الله تعالى تقولون في يوم الجمعة يلان جمعة ساعة لا يوافقها أو نتاع ساعة عبد جيانو المؤمن قمن الله يصلي مسجولا يسأل الله وطر الله عز وجل فيها ودعو وطر الله وندو لير شيئا خيرون إلا قضى له حاجته بين الله سبحانه وتعالى هم تهاج مركم. عندي قالوا بي أنت قال عبد الله فأشار إلي سبيلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعد ساعة نارون جو بي يوغا ما بي يوغا ليرون أنا ليرون فو فقلت مني صدقت أقولي أو بعد ساعة أو بعد ما يوغا ساعة ليرون. قلت مني أي ساعة هي أم ساعة قال نعم ماكي آخر ساعة كسكتور الليل من ساعات النهار إمر ليرج نلمو. قلت مني إنها ليست ساعة صلاة أنه لير نالير جلد. قال إني بلا إن العبد جيادهم تبتي جياد المؤمن إذا صلى سجولي ثم جلس رفت وجودك لا يجلسه تاجو إنالمو انتنالي ملون إلا الصلاة وناجل لدين كدي فهو في صلاة في صلاة هرمان الجلد. رواه في الحديث ابن ماجه وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن سلم قال وكل حديث هذا جانغو ده وأبو هريرة وأن عبد الله بن سلام يو اليهود جو ونو يالو كبنو كينو كا
mbiyanoɗo faamuɗo deftere maɓɓe tawrata nde moƴƴa ko kohojo ɓi kohojo maɓɓe kono nelo sallam on seydino madame nowara ɓaɓe feri makka ɓe seeni madina o tawano adiɓe arde jento pour laaɗo on makande jama on ɓe ɗum andi mo fillani en ko waɗi nan laaɗo makko o winoɓe ko ono yo yimɓe ko laaɗo ko ari nalde laaɗo noon maka ono yo yimɓe o inni saake ngo salminago hakkude moɗon jokkon enɗamaji mon o inni ñammi noon ñamete okkoen hato yimɓe ñamete ɓe ñama juulon jemma hara yimɓe no ɗaani so on waɗi ɗum o naatay aljanna e hoore kisal wonde kisiye ɗo ko ɗum mi adi nandulato makko ko ɓataw mi arimo mi yiɗi yeeso makko ko mi andi ngo yeeso o na yeeso neɗɗo kono woni yani falamma ra'aytu ta'ammaltu wajhahu fa ariftu anna wajhahu laysa bi wajhi kazabi mi andi ngo yeeso na yeeso neɗɗo kono woni ngo namda neɗɗo kono o tan ko kanko noon tawi ɗum ɗo windi ka deftuɗanɓe tawrata te o natno noon islam o wino islam on ɗo ko yewten ɗo hadisa on sa winni o landino Allah sallam on fi ɗum laaɗo mo hakke hen o landino ko leero hombo o sallam makane mo hakke fotini fi on ɗon ɗen wonɗen yewde fino on andi al yahuda en sukkuno so naati kanko naata islam sabu andi taga kadi koyete kohoyagal teddinede hakke ko teddi kono kanko mo andi gikku maɓɓe oyni mo laaɗo joni noon oto mo andi mbeyami naati islam acce marolan ɗo ɗen koyen mum joni lanɗoɓe ko honno programme o woni hakkude maɓɓe o tawna ko yimɓe wasuɓe nede yimɓe ɓe yiɗa gonga ɓe andi mi naati islam ɗum gasa ronko andude ɓe ronka naati islam kono ɓe ronko ande kadi martaba an konno hakkude maɓɓe ɓenni awa on tumanno ɓaɓe ari kamɓe kadi e tan tawi kanko adi ɓe arde ɓe ari tawi kanko ɓe marimo ɗon nokku ɓe landi konno Abdoulaye bun Salam woni hakkude moɗon ɓe cuuɓi moƴƴa ɓe cuuɓimo ɓe mantimo ɓe inni o ko kohojo amen ko fi kohojo amen o makko ala amen fof amen ɗon so ɓawa ɓe wi ɗum kanko ɗi o yalti o wi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah e yeeso maɓɓe ɗon kidan ɓe inni ko feno ɓiɗɗo fenowo amen on ɗon kidan ɓe wayli haraka seedo ko wino ko ɗum waɗi neɗɗo ko ɓurta fa e yewde yimɓe koɓe famata kon koɓe wondi ɓe so dala ko ɓe ɗum andi on ɗum hana yewde kon ɗum andi programme maɓɓe ike neɗɗo go ko mari gandal o so ko woɗɗi o ari o waaju en ɗo no hawnaki woɓɓe go waray no faami yewde makko ɗen kono kanko hara nako jama o hana ko waajede waajorte anno waajorte ike kala e nokku no hana woolede on kono ɗon idan ɗum waɗi so yettino islam ɓayi artuɗo wino ɗo joni noon ɓe maaki koko sakkitorde leer immorde leereji ñalrama o andi ko ɓuura fottanede fimum koko ɓawa walan sara idan wonno hadise ibnu maja filli joni noon wa an abi saidin wa abi hurairata radiallahu anhuma anna nabiya sallllahu alayhi wa sallam qal inna fi ljum'ati sa'atan لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيرا إلا أعطاه إياه وهي بعد العصر. نعم. وإنه أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما في اللي كانوا يقولون إن في الجمعة نار ما كنا الجمعة ساعة ما إن لير لا يوافقها حورتا يوم دون دين leer abdou jiyaɗo muslimen julɗo yasalullah haala mo torade allah ay sarde ɗum kan ko abdou jiyaɗo muslimen julɗo yasalullah haala mo torade allah azza wa jalla mawɗo fiha on leer hayran haala mo torade allah moƴƴere illa atahu iyahu koyna allah hokkaymo konko o tori on leer sawlu mbiya on leer wahiya ba'da al asr on ɗo leer ko ɓawala sara rawahu ahmadou qala al iraqi wi sahihum hadise no selli
وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فماك يوم الجمعة يوم الجمعة 12 ساعة ولير سابويدي منها مدين دون ليرجي ساعة لير غوتو دون ساعة لير غوتو لا يوجد كويتاك عبد جياد مسلم جر يسأل الله مطر الله تعالى تورن سيهود إلا أتاه إياه وإن الله كما كون فطوري والتمسوها كون نبتي من لير غوتو نبتي ما آخر ساعة كسكتور لير بعد العصر فهو على سلام إسكي جماعة ملسن داك إيدنا الله لير أي نبلا كدول لير بيأتوا جماعة ملسن دي أولو لير رو كاري كون جماري أو جماري نوائبا وكسول الله يدور أن تتوى جم موت كما سكت وانك أنك تسوسو الله تبطوها كأسما أنوار نوك حديث هاك أسما حكي أدنا دولين وطرو أنا نولان دو جيابين كهومبو ترطو لا مكرم كهومبو إسلام تولان جدو باج مكو دبيا بوم أي دون كادي كو جم موت جم مكتب تبال جم يونو ستا إداداني دون كادي سبال سكت وانك مسيح جندان دونك هذا دونك دولة سداي مدموج يا رواه النسائي وأبو داود والحاكم في المستدرك هذا ترمك كم إمام حاكم من المستدرك لحاكم وقال صحيح حديث نسلي على شرط يكون بدو شرط مسلم إمام مسلم وحسن الحافظ إسناده حافظ وبه حديث يوم مؤي كوتو قالوا في الفتح كفتح الباري وعن ابي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه ان ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارة ولد الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا بموت نيرنو يعني بهور نيرنو وتذاكروا بجانتوا الساعة في ليل التي هم في يوم الجمعة هون يوم الجمعة فتفرقوا بسبت ولم يختلفوا بلوغ النيران انها اللورالي وندون لير آخر كسكتور ساعة لير من يوم الجمعة يوم الجمعة فوق بطلين لهم رواه سعيد في سننه في اللي قولوا ركدي سعيد كسنة مكة وصححه سيدنا الحافظ في الفتح كتب في مكة وقال أحمد بن حنبل أكثر الأحاديث في الساعة بريهودة حديث جدًا في الساعة التي كون لير يرجع تنجنا فيها يمر إجابة الدعاء جبن الدعاء أنها وندم بعد صلاة العصر وبعد الصلاة ويرجع تنجنا بعد زوال الشمس بعد ديتو لانجين كتومبو أسما قال جرا هلا كان يا مثلا هلا هرنان وأما حديث مسلم أما حديث إمام مسلم وأبي داود عن أبي موسى رضي الله عنه أنه سمع النبي واللي كان كونين صلى الله عليه وسلم يقول لما كان في ساعة الجمعة كاللير جمعة ساعة جمعة هي ما بين أن يجلس الإمام وحق لجوته إمام يعني على المنبر كهوري كانوا لو تكتبه إلى أن تقضى الصلاة هاجول لندن غاينة وقد إلا أنه حديث أنه إلي نري بالإضراب so pitted hadis aja gono hari pit or hadis wal inqita tajundirgo mahori wa qadana alhamdulillah rabbil alamin sallallahu ala nabiyina muhammad sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Nabiyina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Duduk fi sajni al-amn wal maslah. Fi kasango wonde yewtude. Ani do wodi wobbe kasango mo anibe. Woni ka yasbe lorra jamaa. Jonno kaso ala manno ko remola nande istay woni règle ji din teddinama ala nakadi lorre don digi lorre go tum da ko neir dum ala mo
ɓa kaso kan moƴƴo bonɗo no tijjide hewdi toon joni noon so tawi woni yahama toon ɗen ɗefama andama joni ko addi ko on tigi ko ɗo hannde kadi ɗo hannde kadi ta on to atmo sokke o lette ɗon ɗen tawa andaka tawa ko hen ɗum programme o arde noon ɗum a lette mo hanaka lettede woni o fissigini al amne kaso gon hoolare wal maslahat nafoore kadi moƴƴo ala Shawkaniyu imam Shawkaniyu ɓe maki innal habsa ko ali kon tawa ɗum andi karama ko ɓen no woodi inne ɓe kaso ngon wona sowona yimɓe suggeteni ɓittinan en joni ko so tawi woni waɗagol wonti joni e nokku tawata yaltude o libre hana o libre o yahata kaw paalaw kono hara ɓittanaka kadi idan ɗum woodi woɓɓe innuɓe a tigi tigi on mbawi ɗum Seydina Omar soodi nokkude nde jungo sapano mum mayya soodi galle ɗen o waɗi ɗon ɗen ko guluje nayyi dirham o soodino galle ɗen o hannde jogui ɗon kaso hannde kadi no sellaka kaso mum waɗe saabu soggol kala bonnuɗo ɗon hannde janggui hadde ɓawa muɗum rasini o qala qad istara Umar ibn Khattab min Safwan ibn Umayyah daran bi 4,000 wa ja'alaha habasan luje nay dirham sodno kala den min Safwan ibn Umayyah waddo hande kadi kaso sokirgo ɗum ko Umar ibn Khattab radiyallahu anhu o inni noon qala Shawkani imam Shawkani ɓe maki innal habsa no kaso mo waga woni no fi zamani nubuwati kono zaman annabaku ngum wa fi ayami sahabati ñalade sahaba en wa tabi'in e ɓen hikkinoɓe sahaba en fa min ba'di imorde ɓawa ɓen ɗon kadi ilal an ha hewti hakka wonde ɗo hande fi jami'il asar e dendagal ko ɗum woni région ji ɗi walla msar ko ɗum e cayɗen min duni inkari ko alda o e yeddugol fi muɗum leydi hannde ndi mara kaso ɗum haray hay sono woodi ɗuuɗa ka wa fihi min al masalihi no ɗon ko jeeya e nafooreji ma la yihfa kon tata suuɗaki law lam yakun minha si taw laatake more ɗi noon illa hifsu ahli jaraim koyna renugol tu yimɓe waɗeɓe kirimji ɗi almuntahikina ɓe ñortuɓe huncuɓe lil maharim ko nandi ɗiɗo ɗen formuji ko harmuɗi joni ñortugol ɓe huncaɗi allahina ɓen yes awna ɓe no yaaha fil idrar e lorrugol bel muslimin ɓeɗo julɓen kono woɓɓe ko ɗon andi weltaɓe ko so ɓe lorde julɗo kamɓe Allah no hokkiɓe doole ɓe cembe ɓe ɗaɓɓata ko si a ɗaɓɓi ɓeyataka on tigi ɓe masimɓe nawde ɓe ƴetta ko jogui kon eko nande mum wa yataduna dhalika ɓe wowi ɗum ɗon wa yarifuna min akhlaqihim wa yurafa ono andire min akhlaqihim ɓe andire gikkuji maɓɓe ɗi walam yartakibu ma yujibu haddan wala qisasan hatta yuqamu dhalika alayhim wa yurahu minhum o yurafu no andire min akhlaqihim wala gikkuji maɓɓe ɗi walam yartakibu ɓe faggitaki ma yujibu ko waɗɗinde haddan hidde wala qisasa na jottigu hatta yuqamu dhalika alayhim ha ñinne ɗum e maɓɓe fa yurahu fowte min maɓɓe ala fayrahu min foto e maɓɓe ala e baadu jeyaɓe hannde kadi wal bala o wal biladu awa leɗɗen so ulayka ɓen fa ha ulaya ɓeɗoɗe in turiku so ɓe tertama wa kulliya baynahum accama maɓɓe maɓɓe baynal muslimina julɓe ɓen balla fu ɓe hewtine minal idrar e lorugol mbimɓe e julɓe ila kulli ayatin e kala fandunde e kala haaɗirde ɓe naɓa ɗum bone ha hewta
wa en qutilu siɓe warama kana laato sappo dima'ihim rufugo ƴiƴe maɓɓe ɗen ɓe joni haqqiha ko alda e haqqe majje siɓe warama masalan hara ɓeeɗo ɓe waɗɗintinaki ko wiyete kon hidde anina sokaɗo woni ko waɗɗintini hidde no waɗi woɓɓe goo tun hara wona ittuɗo hoore wona kadi ko duwa warreede joni noon goɗɗon wujji paɗa gotal on sunnama ha wujji wo fonde on ɗon jungo mum taƴama hakko nandi e muɗum ɗubasiɓeñe dogalen wa yurafu mo andiri min akhlaqi gikkuji maɓɓe walam yartaki ɓuɓe faggitaki noon ma yo yijiɓe ko waɗɗinta haddan hidde maɓɓe walla qisasa wona jottigu hatta yo gamu zalika alayhim ha ñinde maɓɓe ɗum wa rawa fowte mine maɓɓe ala ibadu fowto maɓɓe ala ibadu jiyaɓe ma bilaɗo e leyɗen e fowto bone maɓɓe on ko ha ula ɓe intiri pousse ɓe tartama kulliya baynahum wa bayna muslimin ɓe akkidama ɓeɗoɗen hakkude maɓɓe yimɓe ɓen bala fu ɓe hewtide min al idrar bihim lorgo ɓeɗo julɓe ila kulli ayatin e kala fannude kala haaɗir ko wayen qutilu so ɓe warama kana ladike sabkude ma'ihim rufugol ƴiƴe maɓɓe ɗen ɓe doni haqqiha ko alda e haqqe rufugol ɗen wallam yabuga heddotako illa hifsuhum haɗa kona ɓeɗo ko margol ɓe fissigini ka kaso wal haylulati e heedugol baynahum hakkude maɓɓe o bayna nas hakkude yimɓe ɓen bisalika sabu kasede maɓɓe on sogede maɓɓe on hatta tasiha minhum ha sella e morde maɓɓe attaba tuubugoye andi ɓe ko toon tuubata kasoji muyno woodi tawa yawnoɓe toon ɓe fene koɓe naatene toon tawa ko bande ɓe yalde koɓe toon tawa ɓe ande kadi yimɓe yiɗo islam janggo andi ɗo woni nafoore maɓɓe kamɓe kaso mona ni ɓe nafoore sike si tawi woni on tigi no hoolio makko ala so sokama hitane duuɓi tati o ɗaatay no andi hay ko ɓujiri ɓenni arame tande kadi o ɗaatiro ɓujiri hay sena ɓujiri hay ko kalaldino honde kadi o ɗaate o ande jaka o dolla ga laamugo no ɓuurimo doole oɗo waɗi ɓe ganno jeeya hutuba mo saydna bocar sidiki waɗno tone ko ɓe lontino ɓe makuno ɓe nde hutu maɓɓe ɓe makuno si tawi woni o yiilan e hoore gonga semminelan woni lowɗo ka moɗon on ko dolnuɗo ka am min ham o hetta haqqe makko ɓe joni kamo dolnuɗo on ka mon ton min on ko lowɗo ka am ham ƴetta haqqe mo jogani yimɓe on ƴetta haqqe on jungo makko mi jonna han ɗo hennade haqqe on tawi ko doole makko ɗen o ƴettiri ko jeeyan joni noon laamugo no ɓuurimo doole joni noon simo dolni kaka mon ton no seydna maki umar ma seydna bakka sidi maki on noon ko lowɗo ko ham ƴetta haqqe o mo ƴetti mo jonna jon haqqe o ayi ɗoftelan tanke ɓe ɗofti alena ɗon so tawi mi yeddi ɓeɗo yewlore ɓeɗo nen taw ɗoftolan aɗa la samma wala taa ko ɗum makuma est ce que e lamdiɓe joni kono wolirde nanono wolirde hunde ba o juutago e ɗon andi kono mo mari ko moƴƴa en koko molnaɗo nam o wii aw yaqdi allahu ma allah ñaawa fi sha'nihim fiyake maɓɓe ma yahtaruhu konko allah suuɓi wa qad amarana allah wa qad amarana allah gondi allah yamiri en taala allah to ɗon bil amri bil ma'ruf yamirgo ko moƴƴi kon wannayi heɗugo kanel munkari waña kon no jiya noon e uslubuji taw jokketeɗi annoddowo ko moƴƴi on tawa ko ɗum tigi huwata haɗo ko boni on tawa ko hankadi ɓuuri woɗɗitade ɗum noon ɗon si a waɗi ɗum a ɗoftete kono seyna ɗum ey la samma wala taa donc hande ñalla ko seydnamo radiallahu anhu no wadde yewtere kutuba o wola fi nun ɗal goɗɗo eni la samma wala taa man nantama ɗufta ko olandi kodi jam owode waɗɗol kaji ɗi minen koɗo kala ko ɗo goto watti saabu hen ndu woni ɗum dayre maki sa ɓiɗɗo maɓɓe on yo lande ɓiɗɗo maɓɓe koto jang amira mum nana waɗi dolkaji jama kono waɗi dala goto 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 o inni o min ko geɓal anni ɓanan ko kamɓe woni amiri on yon ko ala koɓe ɓorto ɓe ɓorno ko yetta ɗum ɗo ka on ƴetti mi jonni ɓe timmitina gonko o yatta e dolgue maɓɓe on ɗon ɗen no mari ella toon heɗ
anga jamaan ko sabu dum donc ben Sayyidina Umar Abdullah bokki Sayyidina Umar on do jonne ko be gorno oyni al ana asama wa ta'a jonno nani ado tike ay kamɓe ɓe rescottuno ko wiyete kon soɓe jamire ko moƴƴi kon ko kamɓe attodarade e muɗum so tawi noon kadi ɓe haɗa kadi ko kamɓe ɓurto moƴƴitade e muɗum est ce que joni ko noon gollirede ɗum andi Tawusu bun Kisani ko wajino innira oya on o oyntede Mouhamadou yani siɗɗo Yusuf o Hajjaj bo Yusuf Sakafi o andi oɗa kadi Mouhamadou bo Yusuf Sakafi yiyete han noon ko Hajjaj bo Yusuf Sakafi mi yittima kankadi kadi andi wonno ami o laamin joni noon mo waajo noon hande kadi fii bandi yagal yo accu ɓe nunɗo a jokke ƴemere ko moƴƴi haɗa ko ɓuri andi o immino contre makko fii o kadi ɗon ɗen ko wiyete kon disare wat karma koɓe wattuɗo ko ni o sali jaɓude mo wondi on no mbaɓa yaltoye ɗon mo landi ko hanno jaɓa ɗum handi lando monantuma yo mono noon oɗo wano jaɓude okka goɗɗo goo aɗa waɗali hawa monanama ɓe ɗum eni a go kono joni mawno jaɓude kono ko wiyete joni ko Tawusu bun Kisani jaɓima no kaari kono ɓen anda ko heddi waɗata jaɓi ko kaari okkunoma kono anda kono somi okkitirno kono kanti ɓe ɗumte joni jaɓi ko ɓeyi komiɗa anda mi hokkata simi hokke ma somi gollitiri ko ɗum fillete joni noon tawi monani komo fi ɗum ɗandu min no gowro ko neɓɓatto jawdi molenadi ko kanko Tawusu bun Kisani o naɓi ndin jawdi oyni o joggirano ha o jaɓa so jaɓi jonte poste molnaɗo an kadi oya naɓi ha tawi mo oyni eyno ko Mouhamadou bo Yusuf Sakafi addi ande ko minjira Hajjaj bo Yusuf Sakafi mi ko alaka kon joni ko wallitoro mbaare ko waɗeɓe da'awa ko wallitoon ko da'awa moɗo o min watta jaɓata ɓe guerɗon e ha o yanoyi ɗum satto yo jaɓu oɗo yo yamɓe noon o ƴetti o waɗi awa jaɓaɓe ƴetti waɗi koye mum ɗon ɗen e gayi kon ɗon ni jawdi ndi ɓakke ha woni neeƴi ɓoye min oyi gardi e makko ɓen e on moɓe immini yo naɓu yo yahu artira wonde ɓe o fasjuna o kanko hanno hendade tangi fion ɗon rewo ñaami o jam naɓuna kon anni karama ko ɓen on sa e joni na goto ɓawo hewti maɓɓe arde ɗin gardiji ɓenni o ko Mouhamadou bo Yusuf Sakafi inne men aran ɗo ɗen oɗo ɗen falju ko aduna kon o jonnoma o na hanno hendade o henno jonnimi ɓe woli embere nden total on ɓenni o arimi o henni o e jaɓodiri goɗɗum henni o e jaɓodiri o ko non yana jaɓandi goɗɗum o kon ɗo waɗɗa ko jonnoɗa ko o ko nokkel kaari te mo waɗi nokku ko toon ka e suudu ɗum toon en koyo ɓe heɓete mari jawa ñappi hoore mum ɓe ƴetti ɓe natti ɓe jonni oya joni noon ko sawno woni ɓoya ñamono ɗum o nanggamo o soka oɗo yamira ko moƴƴi on watta ɗum joni o ñaami ko a jeeya ay politique on kono tawi sonti ko reeno e piiji ko yimɓeɓe jeeyi ko mene wonɗo waɗa o daa'i wonɗo daa'i noddo o aɗa ko reeno e piiji ɗin sina ɗum haɗa manni ha waɗay ha dawa makko on sale jaɓede aɗa kanko waɗi ha islam o yawa telema makko haɗa fa gasa nam o wi joni noon aw yaqdi allahu ma Allah ñaawa fi sani fiyaki maɓɓe kamɓe ɓe kasilama goɓe ma ihtaru konko suuɓi wakadi amarana gonɗi yamiri en allahu taala to ɗon bil amri yamri koɓe maɗum ko moƴƴi ko wona e haɗi ko kandi mum kadi ko añi kon wal qiyama e daranagol bima ɗiɗi daranagol ɗi ala ɗo inake majji kadi fi haqqi e man kana wala ɗo kasalik ko wona noon la yumkine wata ko ɓe dune hay luulati ko alda e heedigol bayne hakkude on no bayna nasi yimɓe bil habsi keydiram hen ɗum sokede ɓuyɗo ko gasa o si ɓen yalti jama wonta janggoy
bu yalti kasa do len sukaɓe toon nen bandiji ɗumdarankeji ɓe hulata allah de heftata gooto joni noon si ɗin ko to moƴƴani ɗi joni ko ɗum kasa gon ko masla wonande e tagore nde kama yarifu zalika man arafa wono andir ɗum wono andir kama yarifu no andir zalika ɗum ɗum man yarifu on andu ɗo ahwala kasirin alhaaliji ɗuɗuɗi min hadal jinsi e on ɗo noone on hawre kamɓe se alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina muhammad معنى الآيات الكريمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومعنى الآية الكريمة التي تفسر منها الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد. معنى آية اليوم من أصابته مصيبة هبد مصيب فعلم عندي أنها مصيبة من قدر الله كمر قدر الله فصبر أمني وكسب كنت براج ما كنت كالله واستسلم وجبلني لقضاء الله ناور الله حد الله قلبه الله فونا كتمكن دون فيران دو وكا الله دال من أصاب من مصيبة إلا بإذن الله أو ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله وما يؤمن بالله يهدي قلبه ونوع يقول فيران دو ما أصاب من مصيبة فتا هو مصيبة إلا بإذن الله كنا يدعو يا الله إن شاء الله قدري وما يؤمن بالله كلكم من الله يهدي قلبه أري وفيونا يدر ما كنا هم فيونا Allah don tabe ma ko kanko kullu Allah kanko gonin Allah wallahu bi kulli shay'in alim Allah kala woni man qala algamata qala wi algamatu wi huwa rajulu tusibu wa qoli on kono on neddo mo hebata dum al musibatu masib fa ya'lamu anda annaha no masibu min indillah kala yuri fa yarda wa yarlo wa yusallim wa jabbilu kejaban Allah namu ngoto ko kami kan Allah ko ni war ari ko Allah wat pela Allah subhanahu wa ta'ala e wara ko anda hala ona ko masala makko no bakalla kan ko Allah kala ko watta fitma war ken wodi wobbe ta marade wa kurugal be wara ta sunna be wara ta tigi ngai parlaje den tawta be ngakkine to kon ba mo yurme wali ba nat nyabbule mabbe jonno si woni ɓe moƴƴi kadi ɗon ñabburi man masiboji Allah subhanahu wa ta'ala sabu on wallo muñalo o watta ha ɓe ɗum ɗon wona sabunaɗo maɓɓe aljanna o faami nak sabu ko gollugol moƴƴirede woɓɓe ko eltanaka waɗa gollum hay seyɗa wawi kono hara wawata masala hoɓɓe mari moyen kono mbiɗa waɗugol fi Allah buji inan fi sabilillahi watta ko kelli o ɓe kadi mara ko waɗa kono noon ɓerno laaɓ ko sono ɓen heeɓi ñabbuli ɓe muññike kadi ɓen ɗon kadi subhanahu wa ta'ala sabuno ɗum adde ɓe aljanna ayo laawi ɗin no ɗuuɗi ha te Allah watta sabu neɗɗo o naatude makko aljanna ɗuuɗi moƴƴa noon joni noon hadal ɗam o inni noon wastalamo jebbinano ligada illa ñawre Allah subhanahu wa ta'ala on hadallahu gal ko Allah fewna ɓerde makko ne wa awwadahu o lottinana neɗɗo on o neɗɗo mo niiɗo amma faato gonko fof faatuno min adduna e mode adno hada huɗam peewa figal bi ka ɓerde makko yaqina e yananede saadi ga yananede ɗum ɓeddugo yanane saadi ga kadi gomɗina wonde gomɗinal
أن نورك بماك اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا وتوبة قبل الموت ورحمة موقتا بعد الموت يونو ويقينا صادقا وقد يخلق الله عليه كنت على اللون ما كان كلاتنكم أخذ منه الله جبت أو خير ما كل ما كده منه يموت وهذا في نزول المصائب لون ولي جيبغو مسبودي التي رين يدن من أداء الله كمر نياوري الله وقدره قدره الله سبحانه وتعالى لا دخل للعبد في إيجادها نعرف لا جيار ودين غولدين دون على كوكس الله ودي ناكو ما وين كاري ما يقول سبودون كاري ودي ميدو دوني لا دخل للعبد نعرف لا جيار في إيجادها ودين غولدين دون إلا من ناحية ونا بانغي أنه لا سبب من تسبب في نزولها تبغول به مول حيث نكو كسر في حق الله كان ربني حق الله سبحانه وتعالى بفعل أمر وربنا سبحانه سبو قول مؤجرة ورنك قول مؤجرة جيكو يميراكم أو ترك موت وتركو ناهي كبتر ورنك كترتكو كوهدكم ورنك كترتكو كوهدكم أرينو وعلينا فاجمو أن يؤمن بقضاء الله ناوري الله وقدره قدره مكم ويصح وسلنا خطأه فالجول مكو فالجكم الذي أصيب كونكو حبر مصيبهم بسببه سببهم قال نين ما أصابك من مصيبة إلا أوكي قالوا نجوني كلا فيكم مصيبه بما كسبت أيديكم كا بسبب كلا مصيبه في بيرك وين فاجت يا هبوري ناكان كوي إلا آية نوانك فاي برا إذن ruwadi sayyidina Umar radiyallahu anhu be maki e bale en wotere masi bo sina be andi tigi tati be andi tay be be yoni dal be monno ga tawata permi on te data masi bo be ko naka dina mabbe na dina mabbe kam boni na dina mabbe kam perde dombe yetta Allah mo de wa naka dina mabbe am masi ni mundum betawat masibo on ko tay ko Allah burnali masibo on don mo wono bur ndo masibo don tawa nokku goto ala ko fela wala lando to do Allah mo wono har masibo on buri non tawa ko tay ko ngural ko woddo wel to dum kadi fere kada bur dum kadi ko tay ko jodi moƴƴere ko woni ko muññi do mahi masibo be anda dum non balaji on don muññare neddo muññare e be daga joni nade woni bi tadi non kala masibo non do إذن وين وبعد الناس قايم يخطئون بحجة حتى أنفالجي فايسا ورودي فكتولي عندما يحتاجون بالقضاء سانغنا بحجي نورتا نياورندين والقدر قدري على فعلهم كل ما المعاصي جد بيننا قدري الله ونحن غني سيدنا عمر كان جبانو neɗɗo goɗo wandi wujjuno fewndo makko joni no mbawa wujjo o ɓe landi ko henno busma e wujjugol ɓeni ko koddoru yallah ko allah tawi koddirino e wujje e make o kadi hoddirɗo a wujju on kadi hoddiri jungo ma gon taƴe yo taƴe o ƴettano ɗum ko joni ko allah moyi rasuɓeni baɗu nasogen ɓen يخطئون بفرج حتى فالج فايسة يوتلي فكتلي من عندما يحتاجون سانغن بوجي نوتو بالقضاء نياوري الله والقدر قدر يوم على فعل يقولوا بمفعل المعاصي جددين وتركهم أتبع بالواجبات وإذن ويقولون بأن هذا مقدر علينا لأنه قدرنا وهورينا ولا يتوبون توبة من ذنوب كما قال المشركون ونوير بيسركوبه لو شاء الله
si Allah hono muyno ma asrakna man sirkatan wala abauna wana babira min kadi sirkan wala haramna min shay'in harbin kanu e hunde ko Allah subhanahu wa ta'ala harminade aya Qur'an aya temedde capande nayi dedati bismillah am wa hadha fahamu sayyid ndo ko faham bondoni lil qada'i onan da ñawre ne wa kadre kodure on li annahu sabu ko la yutaju bima dalino tagedi hujjino tagedi ala lil maasi e gollugol geddi wal masaib e masiboji wa inma yahtaju bima ande ko hujjino de dido ala nuzulil masaib e do tipagol masiboji falli wa inma yahtaju bima ala nuzulil masaib ko dido hujjinote ko tipagol masiboji ɗum sabu hen ɗum ko sabu goddi mon ɗin si masibo on tippi e moɗon sabu accugol mon ko yamira ɗon ko ma jokkugol moɗon haɗa ɗon ko waɗi joni heɓa masibo sina ko faggidi ɗon wal ihtijaj bima hujjinogol ɗiɗo ala fi'lil maasi e gollugol geddi ɗin ƙabihum ko bonɗum ɗum ko ɓa Allah hoddiri ko ɗuwati no huuri ɗum ko feere bonde noon li annahu sabu ɗum tarkum ko attugol li tawbati tuuboye o wa tarkum attugol li amali sali golle moƴƴere al ma'muru bihima ɗiɗi kadi no yamira gollugol golle moƴƴe no yamira tuubugol kadi no yamira on yi on waɗa ɗum on tuubaali on accali on gollali golle moƴƴere wal ihtijaj bihima dalilogol o alal masaib ɗo masiboji hasanum ina moƴƴi sabu innugol joni sabu koko o bone ko waɗ ɗon ɗo ɗum ɗo waɗa masibo tippi hoore moɗon sabu hen ɗum noon gollugol mon ɗi gueɗɗe ina ɗo on acci on accali ma koko yamata ɗo golle moƴƴereji ɗe on jokkali ko ɗum woni cippinde oɗo masibo hoore moɗon li annahu sabu ɗum noon yahamilu ala sabri ok ɗum noon no puusa neɗɗo on e muññagol wal ihtisab e kontugol mo hannde kadi ka Allah wonde kodru Allah ko Allah man ko baraji mon ko Allah awano daro ako dan alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina muhammad ayo takado al khatimatun man kene ako le wali nanano ɗon ko ha mon le galata ragmuji ɗum temeɗɗe nayi capanɗe jeego e nayi ga ko honto nen ɗo mbaɗa ɗuma ga to koɓeɗa aɗa holanda ɗon ɗon to ɗo daari ɗo baɗum jogii ɗemen capanɗe jeegoy ɗi raɗmu ɗemen capanɗe jeegoy capanɗe joyi e jeenayi ɓeɗo hollian ɗo ala ko min nafsin oɗon أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين الله سبحانه وتعالى فمن أظلم ألا توجدها هيوبتي ممن كذب on fenuɗo
alallahi fawe allah fendu e hoore allah on wa kadaba kadi o fenni bisidqi gonga on isi jaahu mande gonga mo arnomo allahu daali alaysa lataki fi jahannama maswa ñiɓire li kafirine fraɓen e laatiki wallahi jaa bisidqi on arduɗo gonga wa saddaka bihi gongi ni o gonga ulaika ɓe noon hol muttaquna ɓe on hol ɓe allah subahana taala nulaaɗo on arde gonga o gongini sahaba en kadi gongi e kala gongindo kadi law no wotane ma yashauna ko ɓe faala inda rabbi ka joom maɓɓe ɗum ko aljanna zalika ko jantaɗo ko zalika jazaul muhsinin ɗum ɗo woni joddi moƴƴinoɓe kala moƴƴinogol kala waɗe moƴƴinoɓe gol li yukaffira allahu anhum fi allah yewtan ɓe asawa ko ɓuri bonde allahinde hunde amilude ɓe golluno yajisiyahum heɓitaɓe ajrahum joddi maɓɓe ndi mbiya sabi kulla ɓeyde allahinde hunde kanu yamalun ko laata ɓe golla allah daali alayhi sallahu alah siforali ɗi kaafin ko yonuɗo abdahu jaaru makko on allah sifori yonuɗo mono dépendana no laaɓa sa sallam on wa yukawifunaka allahu daali hiɓe hulɓinire annulaaɗo on billazina ɗin so namoji min dunihi ko wori allah ɗiɗigol rewde oman yuridillahu kala mo allah o majjid famalo heɓantaki on min haade fewnowo oman yahadillahu kala mo allah on fewni kadi famalo heɓantaki on min mudilli majjinomo alaysa llahu ala siforali ene ɗo sifori ɗi asisin ko folɓe la makko zintigamin jon ledde muusuɗe onande on lundiɗo yanore makko nden wala in sa'altahum wallahi si a landike ɓe man halaka samawati wal ard ko mon tagoɗo kammuli e leyɗe la yaqulunna pellette ɓe innayi allahu ko allah e ɗo ɗe fof ko tawhidi rububiya on ɗon probléme ɗuuɗa kono amma taw aluluhiya toon walla asma wa sifati ko ɗon qul innuɓe afara aytum ma tadu on a yeetelan ko won ɗon noddude ko won ɗon rewde min dunillahi ko wori allah in aradani allahu si allahu on faanakela men mouhammad ɓe durri lorra hal hunna kaasi fatu durrihi taw sidima wa ettude lorra mo allah waɗani men aw aradani bi rahmati ma o faalnamalani yurmede hal hunna taw sidi kadi mum sikka wawi jogitade rahmati yurmede allah nde arande hewta allah fo wata won qul inno hasbi allah yonilan allah yani allah yonilan allah ko allah yatawakkalu mo hoolore awa allah ko allah yatawakkalu ko hoolorto al mutawakkilun kala hooloroɓe allah hana hoolorede allah waɗe hoolorɓe allah subahana taala qul inno yaagawmi kono yimɓe imalu golle ala makanide ko nokku moɗon nokkele mon golle inni min kadi amilu komi gollo fa sabu taala mon rama andon kombo woɗoni battane moƴƴe batta ɓe yettiniɓe man yatihi adabu fa sabu taala mon rama andoyo man yatihi kombo aroyta e muɗum adabu ledde yukusihi hoynede mo ledde hersineɗo o yahillu alay dippo e makko adabu ledde mo ɓimum duuɓide ɓimum yiiɓude alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin e weltaniki allahu subhanahu wa ta'ala e newnanɗo en tawegol ɗi darsuji ɗo allah mo yi en fuɗɗitike ɗi e jaam e weltanike ɓe karma koɓe men woɓɓe en e jannude en tawaniki ɓe allah waɗan ɓe ɗum joddi aljanna enen kadi on ɓe janngude men torki allah faami en kon ɗen e janngude ko enenno en gollitirgol ara darsuji ɗin hannde ko ɗo ni ko ɗi dari en fuɗɗito goɗɗi ɗo ɓe fuɗɗo ɗiɗo kadi janngo inchallah wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh